U svim mendinim radnjama širom Srbije naći ćete veliki izbor igračaka, a ovog puta pričamo o Parkfield igračkama. Parkfield je firma nastala davne 1988. godine sa ciljem da pravi igračke koje su edukativne i koje razvijaju motoriku vaših beba. Upravo jedna takva je ova Play Gym, dakle popularna gimnastika za bebe koja kada se otvori izgleda ovako, dakle ona je u kontrastnim bojama, veoma interesantna pa će buditi radoznalost vašeg klinca, zabavit će ga, ali vaš klinac će definitivno pružati ručice prema ovim aplikacijama i na taj način razvijati pravilno motoriku, ispravljati prstiće. U svakom slučaju ovako nešto treba da imate, dakle ima nekoliko vrsta ovih motorika. Pored toga, za stariju decu tu su igračke od drveta i moramo da kažemo da Parkfield svakako vodi računa i o materijalima od kojih se igračke prave. Svi materijali su antialergijski i trude se da budu prirodni. Ovo je igračka recimo za decu stariju od 18 meseci i zasniva se na prepoznavanju oblika i boja. Takođe ovde imate i muzičke drvene igračke poput ove bubamare ksilofona ili recimo nečeg ovakvog. Dakle, samo dođite i naćete zaista veliki izbor kvalitetnih i lepih Parkfield igračkica koje su definitivno i edukativne, a za mlađu decu tu su da razviju pravilno njihovu motoriku.